Mushemani uria urarikiriria na mugambo umwe wa One Kenya Movement kurumirira mushemanio wa atongoria mwena wa Ikamba-ini kaunti-ini ya Machakos waya gukorwo urari wa kugarika kabira urugari wa kiuteti bururi-ini makiria riri atongoria mathiete na mbere na gwithagathaga mbere ya githurano kia mwaka wa 2022. Kutoka sasa msiseme it is too early. It is not too early to correct the terrible mistakes we have made as a nation since our independence. Kalonzo arekireira ni ikinya rimwe ria maria maingi tukuona ateti makigeria kwibatithia ni moneka tari tabacenjetie. Guku Kalonzo akioneka kwambiriria mehariria ma 2022 ari kiumbe arunake thiini wa ngwataniro ya NASA Musalia Mudavadi na Moses Wetangula nao matikomete kuonane marikitie kwanirira mubango wa kunyitithania ciama ciao cia ANC na Ford Kenya na kuumba kiama kimwe mbere ya githurano giukite. Mimi nataka kuwaomba jamii ya Mlembe, umoja wetu ndiye itakuwa nguvu yetu. Tuzungumuze, tusikizane mapema, ikifika 2022 tuwe na candidate mmoja. And Kenyans, we are coming. This community is saying we are coming. Nikumana no ureuga Joshua the shigie kuhuka kaimana kwa ngwataniro ya NASA ironeka guthira. Ona gutuika ingi marakuruhanio ndu na itua ria mutongoria wa Raila Odinga kwaranĩria na President Kenyatta. Ona aterete arunake thiini wa NASA. Ataramu kiuteti maugite ihinda ni ikinyu bururi kuhimbiria ciama nini cia kiuteti. Na irire na uthio wa bururi we wothe editi ngwataniro cia kiuteti. This is a new beginning. This country now has brought to a closure mambo ya uchaguzi. Nyinyi hapa mnaniambia kama nimekubali kubeba hiyo kengele. Hiyo kengele itapigwa kila sehemu ya Kenya hii. Coalition ona itituraga itugio guo. Tondu ciukaga ni undu wa gitumi kina. Na gitumi ni kuona kana no manyite onene mathuro na coalition. Yare mari. Yakua. Ucio niguo mutugo. Uria turona na NASA niguo guo. Tondu marageririe kunyita no guo. Kirarema nini koyokana. Ciama ici ithatu ikioneka guikiria moko urumwe wacio na kiama kia ODM thiini wa NASA. Kiria gikurirwo maitho riu ni kana atongoria ya atatu nimekuyukia ritana ria Kalonzo hau kabere. Akiendekithia NASA kwandikithia ta kiama gia kiuteti editi ngwataniro na handu-ini hoguo kunina ciama ciao ngurani na kunyitana. The time has now come to register NASA as a political party. Gucokana guko kwao na kugeria kuonania ati ni manyitetwo baru ni andu ao ruhonge ruria runene ni wega nigetha rumagetikirika ati ni atongoria kwao akona mutongoria kwao ri hiyo na bururi no atongo no atongoria no guo megukorwo magitanya kugeria kuiguithia aikia kura Kenya na mena miaka 5 ya gwika atia ya kugeria kuyendia mothe maya kenda wikuminete atatu megukorwo makimurikwo na kinye niguo kuona kana mena uhoti wa kuumba kiama kina uhoti wa gugathimana ngima na William Ruto wa kiama kia Jubilee githurano-ini kia mwaka wa 2022. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.